kachol kapam kakwa Jesus Papekin rekaraba rekakolba Korisi sali oki sali kama Kechape kutansake nishakua Korisi sali oki sali kama Kechape kutansake nishakua Sag Moises anach der Funstach lidio Kirisi lishtenami sali raila Kishkameka Israel sacharicho Ikachi que kwansaru kamarao Kishkameka Israel sacharicho Ikachi que kwansaru kamarao Chi anchal kachol kapap kakwa Jesus Pampeke rekaraba rekakolba Korisi sali fokin sali kama Kechape kutansape nishakua Korisi sali fokin sali kama Kechape kutansape nishakua El chak salib ochki lak Israel Koshesta kutansape que kwanchi libre Kakwan kisoliste nami Alipas palinole kuchumi Kakwan kisoliste nami Alipas palinole kuchumi Anchal kachol kapap kakwa Jesus Pampeke rekaraba rekakolba Korisi sali koki sali kama Kechape kutansape nishakua Korisi sali koki sali kama Kechape kutansape nishakua Shokwanchak salib ochkish bani kama Kulung salikajak malalidio Kitong rishkamat kisjelisua Kischabing kakwa Jesus ali Pascua Kitong rishkamat kisjelisua Kischabing kakwa Jesus ali Pascua Anchal kachol kapap kakwa Jesus Pampeke rekaraba rekakolba Korisi sali oki sali kama Kechape kutansape nishakua Korisi sali oki sali kama Kechape kutansape nishakua Kisao sali kachol ishkaskitzi Kubek nane eika Pascua Nosotros sali koki sali raila Chokwamba sali chuda di papayo Nosotros sali koki sali raila Chokwamba sali chuda di papayo Agradecemos a Estro Estudio Antonio Vicente, nuestro ingeniero de grabación. Que Dios te bendiga. Una agrupación Enviados de Cristo, Centro Chicas de la Zona Reina.